Pura kayo lang macarama ko sidra pa. Ika masih ko to sidra, belok kiri sebelum kota Rapa. Ya. Ramalan. Tuga koro digaga tumatua anak muda mana? Maka daka wai duki gimana na tumatua kuat. Anak muda majene kerahena muda. Mati mana ni ke tumatua itu kampung ini. Dan digaga tumatua. Dan suwe stasiun na masigi na nini tumatua hi. Mereka akan stasiun na masigi masjid Palitok di Sidra. Menangkap nak kadai nama si Gustase si rakar di pigau buan rakat jejina. Pusingnya pikirin apa? Nasa si rakar di pigau buan rakat jejina. Pikirin kenapa Pak Guru Kak 10 Kak 2 tahun mengaji kuas adia seka. Dengan kawa guru tanya tu biasa wa guru apa lebih macam dua. Yaitu bahasa sini macam dua. Pepecarana. Nah sama kustase. Ya rima tarawita ni wala sina ustaz. Ni wala sina. Makanya sa ko suju ni masamaki suju. Menre ni alena de tomatu tu menre. Siapa? Sila kita lugi ustaz. Posoki daripada posoki lalungi lagi terjadi Korea. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Posoki koloni lalung ustaz jadi daripada lalung nenek posoki mandi ditalin Korea. Kamu makan lah tutupi Korea. Ya benar mana sih ya kali. Sirakan kau 2 rakaat jadi la ilaha illallah. Bahkan yang apa masjid namanya masjid itu Masjid Nurul Fitra. Lagi tanah papa masjid na nasi lena na masjid Nurul Pantar.